Talofa lava, Marsha. Talofa lava, good morning, Darren. Talofa lava to each and every one of you, our families and friends at home, tuning in from our broadcast here, Ilunga for your Facebook, YouTube, and all our platform outlets. Welcome and greetings once again to another start of this beautiful Tuesday morning, Darren? Aso lua, ese matango fio nei aso le susuru malo si mai o ave o le la. Pe o tato ta ua le aso ma le aso tato te le la vai, ta uli anga le, ma le le o tato ali fa. Hola. O fa e fa taro fa tu foi, fa malo I matua. Wa na usu foi tai a po e mo mori ta mai ti da onga. Wa ele singa luenga fa ngofi, mai ta wina pe le e pisi rungo a wala. Congestion or traffic. Traffic jam, very true. Ia ole nau tai lava ia maua o tau se file mu a o tau whemalanga e lungo ala te tele ia le lava leo walu le mu lungo le awala ia e se whai fo ia I soi fo ma le mai mau I le tele fo ia whaalawalawe tau tā wale o lo tutupu mai ni ona ko. Le ia, awa penta ua fo ia le telo no ta wale te mine o tato I loa I fo I le ave whao tauta tau lava o na tato ave whao tauta wa telo teimi o tā fitu o te usa moli se ufana ai tate alatu whapea ta ita walan tuli teimi le o na whapea ngao rungo a wala whapea ngao rungo a wala ai ka ke lako ari sore ere ai ari ere ngao a ori le ma fau e ala fiku e mo mori tama tia onga so e ave avate foi fa malo I tato alom fa nau lo fa pe fo I ona na to fiara fa I tai au tai tasi ia e whainga sa le lava ia ole sa ili manuia lava ia whainga tā fo I le sa ili ngole poto ma le ata mai ai le loto le tamai ti tiaonga e mawhai ima lava mea mana achieve at the same time o le si fa malo ma fa tai ma sha te fia watua ia lava ia te tonu e tato te launga tase fo. O whaftai le hao malo. Malo, ari malo. Le rato te whaia lea, le ngā luenga whi tāng whaingta I tai a uma. Le usu tai a po e whaatontonu a wala. Whaatontonu a wala. A wālea, sanga le mua si o tato watunu. Very true. Sa le, o tele o le taimi o le popolenga a pe le power ia a whaino mai o moli ia whainga tāwho ila I onga control the traffic but sa o le lava ia saunanga thank you to our police officers for being there to assist us I lungo le traffic pau I aso pisi. Wa vai te mini, vai tau nei o le matua I tele lava traffic. So tā ua lava le ono sa. E stangata whana po au tā wale whanga le ki nganga wa ai ko re mo ri ai fa e pu se tulo level mutu male afi o tato sa lo por palangi ia slow and sure better late than never e siri lo tuai ina lo le tau nu lo le tau nu e oni sina fa malo ile mamalo tato atu nu e lo fe nga ia nga ruenga a me se fo ia mtanga ruenga tai taso tato malo lo fa peo na usu awa ia tiute o uma to tofe ro tato arifa ola te vai tu tapo kala me nei masha mo le sila fio tato atunu o tato po kala me nei o to o uma ona fa tulanga ina mai ro fa peo fo tali el tato po kala me ste me luma o le a fa tata no nga mua le sunga le tato office le sunga le ia ai ono professor Alec Kiroma so ela ia le ma se sui male school of nursing whapea la ma le School of Medicine. O to ia la whapea on tato utalia. I le tato pokara me ste me luma pea whaotia mai mal pule lofa o lo tato li. Masha ese updates mai o le tau vaenga. O finance, o alo oto e ro uma le break. Uma le semester break sa whapea on tau siena ma osto ma lo longa posto goma ma tero tamaiti ia onga. Ia, whaftai ma lava no, ia, sa o lava e mai mawhai pēr whapem whainga break up koi ma le tato vaenga aiu I lea I o ngā luenga lava mea uma. I le matau I tu, ia o lo whiangai pēa I le tam whainga opi lea o ngal whanau. O lo to tele lava ia mātua ma lato walo lo o whale atu lava I sa ilif saswani ia. O lo whaia fo I le matau ngal luenga o le tuina tu ia lato o le
payment arrangement form ia mātou te whiawhia lava e nau ta lava le matua e sau e ta te olua malona whānau e whaamalamala mātili ia le wingo lea form o lo o process e taimi nei o lo o alu pea le process a le matou vaenga au o whānau o whaamanuia ina i avanua a whaaskola sipi a whapea lava e le o mautinoa poro a laki lau walo i te tonu o le lisi lea e mwhai lava na e su mai i le matou ofisa tātou talanoa tātou whaasua ia a whai fo'i whaamali atu fo'i tamati nā ia ai a whapele i whaamanua ina lo walo a wani a ve maseala i ro e whaanonoa e pe mutai fo'i le mana o e toi wha awawina ia le o la o tau ina lo walo lo iai lava isi avanoa e mawhai e ona whesoasoani e toa i le university ai i le e whesoasoani e whasino ala mai lava le ali e e whesoasoani i seisi fo i awala. Tango fiel tūranga leo sau noa tua ia masha o leo o toi whamanata tu fo i lau pokara me neita ma tango fie i mātua puai lava e o loo ngafa ma le tongina leo pilia o ngā whana. Awa pēte sila fia e le i mahe au na tongina le pili o lo walo o whapeona o ngai tatu lau mua nei. Lo uman sau noa tu le sunga a masha leo lo tu awa noa pea. Le tato vaenga lea o me tau tupe. Pe ona longo puialia tupe isi vai aso tua nai. Su mai, a fio mai, tala mai a au. Sau whatatan noa po le ase tūlanga e whetu na iai. Le tongina leo le piri o lo walo. Ai me se foi o me tau skolsipi. Ai me se foi o me tau skolsipi. Te le mau skolsipi pe whai ona sau noa ia le sunga a masha. I le whapea le manuia skolsipi nei, toi a whaia. Ia toi a palai, toi whamanuia mele li i tanga te alu su e leo whapea o whatonuina pea, a nao se tu alalo lava, ma se lui tau, a wā le whea ngai ma le tūranga whengta, wā o isi ainga. O isi mātua, pe o me a ia e mamafa ia te i lātou, pidi a onga, ai salu le ia, ona o leo langa nei, o le toi, e tele me o le toi whai ngofi, au a le toi tau ngofi e fo ia mas. Le lava, o le whengatai, o le tūlanga neo na po, especially le suinga neo na po, i le teletechnology and fast modern life we have, ia a le au sa ili lava le tangata, ia ele mwhaiana mau le manuia. Ua o tau o soifuanga lo e te minde. O whai lava si tangata. Matua i tangata lava Yes. Pe o le pokalame, pe ona whatoi fo le pokalame nisi fo o taltanoanga o whai. I tato tametia o ngā piri a onga. Awa aere ngata te tongi o le piri a onga. Ai toi a watu male mea le lunch. Yes. A watu male lunch, e whai lau lunch malea. Male pasisi. O kere koe wa ai inga me ki kimingi o koe lalo I fo se 5 kāla la ko lunch ave. La ko lunch ave. Ala ngā foi, or even provide a simple lunch, wa se ase ato vai ni ona po, ia lava fast food, ma le tenta la, wa umal ngā. Sale a o tau ngofia lava ia me ai fast food, me ai whai ngofia o nga osi, pe whai ngofia foi o na ngā seseina. Yes, very true. O asola, o le te lea o tupe aruma o le tāla, asola te manatua te misa o ngai foi o primary school I o Samoa primary. Whai la kamanga o le awhenngol lunch order. E lua me whakau. O ice pop, ma long donuts, lava umar karanga. Taimi ia o tau ngofia I mea uma ia telefo suinga neo na po, ia neo na po, sa ili atu, ia ko ngaki, o le soft drink, o le burger, you know, one after another, yeah. And that's how we are so far. Ua avea le tupu mai o whaama. Whaama I o tupu mai te mine. Ua a mata I ona toi whangu whaamalosia mai, le ola soifua maloloina. Ola soifua maloloina. Au o te tonu au ia o te roa reis no fosila fia foi le malo tatu atu nuu whaafonga mai, mai moa mai. Le te leo e o wala au I le li. Ai, e le I tai o lato ola ma lato soifua. Yes, very true. O le tau sisi lava o ia,
I le tamawhainga lava e whaalilea lo soifua mālolo ina. Again, o te tonu lava i o ao, le ki o mea unga. Le taumafa pālengi, o le lava te mana o mi e whātino ina. To keep yourself healthy is all in your hands. Whawhitai fo e leu nai ma le tamawhai fo e o kako o tatou doctors, nurses, e olo una ia pele promotion o le Eat the Colours of the Rainbow, o se tasi lako programs i o lo tamawhai e pe whaalilere ngata mo a inga ai le whape fo i te tonu a onga. Tonu a onga, peo tā ua rai wai ngā rea i tonu a onga. O te lore wai i aso ne tō na i atu, lo whaalu i te minei. O lo whai le mass vaccination po o tui pui a alam whanau i le fever typhoid. Yes. Le fever typhoid ni ona pofo, it's also something very risky. If you are not a person that keeps yourself clean, especially utensils o me whaongai le ainga, tau tōna lava le tamwhai i keep to cleanliness. Ia e le ngata e whaasao ina mai ailo ainga mai le mawinisi fo i o whaamai, especially le typhoid i le taiminake. Mari, e whaamahaloa tai fo i le tato Ministry of Health. Yes, e rato na watau le po lato manu lau tile ia whai le mass vaccination. Tu sai le ngata le whai le mass vaccination po o le tui uma, whamoe ia tui uma tato tangata nuu i le tui le COVID. Ala olo o e ro whapeo whaatara le pe tu la fua o tato alam whanau le ai. Olo o atu fo i ia o onga. Me se lava o le ai a onga. Lo atu ia onga e whai tui. E whai tui tui pui. Awa o whaamai e mafua i ona whai me le tūlanga nei. Pe o fever typhoid, o COVID, o le manawa tata se tūlo lava le whawhonga meo Samoa. O whaamai ia. E se whai ngofi o lona kiua pe whai ngofi le ona le mauai oi. O le tūmama lava. O le tūmama lava. E ore ngā se ina o mea ai. Le tēne tato wawa ai atu ai i rungo o ads po whasalaunga i e whai mai. Tō anga lawa e fulu me whainga ruenga me whaonga o naifi si puni o ulu. E o i vai. Saole leila, le whaapuna le leo o vai. E whaonga wa whaifonga tau mawhai anga whai o le whaingo mea o cooking and everything that you may need for. Also, it's always best to boil food thoroughly. This will avoid you from being contaminated with say C4 disease or say C4 whaamai ono whaaina fo se taimi o luma. E whepeo na whai atu fwoi pokala me, e se whai ngofi e o le very simple. O le prevention. O le prevention lea o tatou me ai tau mawha pe mawai fwoi oe i lea, i whaama. Ua vea fo ia tūlanga ia masha i le soifo marolo ina. O ta mataonga o ngā kailoa i koe ngā me ai i po waenga ese o tatou me i tau mawha. Wa whaapea uia, ako anga aile moa. Ia wa laki au re moa re o ringi sa moa. Wa laki au re moa re. Wa re ropo la sisi whainga i whaire moa. Ui o re moa. Ma ngai whala au. Ngai whala au. Ai, e au ngā foia, le ai o so fruits. Yes, very true. But I love say, fruit that you could get, that's more than enough. A whapea foi e tangata te le pere lava le sele ne whātau e le fruit. Lai, le tato me tato, like you can get a vingeka or a kuava, things that are beside your home. You don't have to go all the way to the shop to buy something when, to selling. Well, foi, Walaki foi me o karu su le o ngā fruits. Oi so le ai la o fruits le penken ko ai o le vitamin C le ai vitamin C ga. Le e pui e tato tino mai whaama. Sale le lava. Le pe increase ai lo immune system. Pe increase ai. Usa e ngā tele lava o ngā whaama i tupu mai me foi tupu mai whaama i o tui ma me tau mafa. E ala mai le i le whau tua ma le una i le tatou amtanga luenga soifua malolo ina.
ua halo I fo tangata Yesu lona ia me fita mafai ai ia paleni ma ia soifua maloloina Saulele lava. Well, not just also ile tau mafa paling. Yeah, and mafai fo ina fisosoni ile daily exercises. You can even take a walk on a seawall. Mafai na alu workout ile gym. Alu nga foi le Zumba. Zumba has been one of the most outgoing programs so far. People have been happy to go and what do you call it, be part of it. Yeah, mana ia level mata ngo feel level vaile sangi feel tangata, you know, join in dances and movements. It's all part of trying to promote a healthy living and a healthy lifestyle. Ta wo ia lulu lo ai mai pale ni. Malo koleni le por fa malo stino. Alo ke va ai a ko ke lenga lu ma ko malo Jake. Malo Jake le sunga ya Jake o se tasi fo ia o ia kopo fo I po Jacob se tasi fo I lo fainga luenga fa tasi ma Masha. La te o lava le sumba I fe kai fo ia. Yes, we one of our friends is running a program called the Zumba with Ben. So if you would like to join there every day from Monday to Friday, feel free to come and have fun. Just relax and just enjoy. Awa o uso le ya Jake o ke mo nga vai e o pe ka u fa la po ava nga le a ke mingi ka lunga sumpa ya Jake o fo ya o transform ka malo be wa maka nga pa e le pa e fa malo stina no pa o ma about very chill. Yai mindset, yai fo ilo loto te fi now wai. You can definitely lose weight, but fa pe alwan and you know get stuck up with a lot of pressure. Ye umai fo ai a faina ya lo so fo malo lo ina ya mo malia tuai lo tino se tulo. But you know, fai me fia tamo fai. Keep yourself active and yeah, just be happy. Active le tangata pe a to anga fa malo stino it does awa o we mawal menga ol moiso o va moiso ai o te mana tu al tarana lo tamai o ke ngia ya o me too much rest makes you lazy makes you lazy o lo moiso te we fa pe o moiso ngai fa fanga lo ma po ngai ke malo lo I ko ala mai wa o ko malo si pe ko isma se le ai ovalo moi. O le akiringa o nga e pai se tulo lava le fafonga me o sa mo. Le lava, yes. Again, keep yourself active. Find other works you can do. Ya ale mau fo le gym me fai ana li fo e fai so chok I numale to fale po fia lava ya ma fai le exercises salu leva. Simple things you can do rather than going so far anywhere. Mari ia fai le situ langa fo ia maua sina 5 minute o esa vali le aso. O toi fa popona le si aso ro soifua. Saulele la. Ia o se fa malo si au foi le mo tatou le au fenga luenga. Te o fa pea e no foa I pe tono tatou ofisa e skemi ma ngai ale momi o lo no foa le tsafa e lunga ma ngai ale saur e malu e kan ai e forona faina le umia e le fa pero le faina e te mawal temina ai o te mawal lumana e foi le mau le fa pe me fo mai me santissim niso tangata mai ia so se aso lava ia e alu ia e tu fa fore la mo sina se 10 minute yes, very true. Yeah, fesosani for inga, you know, just to give light to lighten up the body. And also, yeah, if so sorry for activate your mind. Also, as part of this, gym, not forgetting our gym, our team, Puna and their team, they're in our weight room, you know, like during your break hour or your lunch hour, just go head down and just have fun there. And then, you know, just an hour, yeah, go for it, my leg, bao foi ngo me fenga dueng e te ta o chimo man tue pe le polkala me ale sunga ya sang potele ma fiti na fai me yo ko chim me yo ko chim fa pe ona la tu mai I pe mai sang polia
te mantua te mina o whaingaluenga i sintanga luenga hape mai mau pe anga i se Jimmy tono le tato whaingaluenga. Au lea lau whaingaluenga i. Aro whai mai ia, mai mau pe ana rata mai. Ara lau whai atu, mai mau pe ana tau ngofi. Pei o lui tau i e tau on tato whai e sa o pe on tau alam tau on mele lupe tau ngofi. O le teimi nei o lima tā la ma toi suenga tā la wa. Aia o mawhau ye. E haru whaharu lima tā la na e low data, low credit, o apaingu, o isi mea ai e le soi fua malolo. Aia ngā sefe sa wal gym. O ke ronga e le misi o loi o. Ke ronga e le misi ia kākou loi o. Yeah, very true. Karo wau, ia bai o nei ngalo ia lo ia tato gymnasium mawhai ona e fia mai ia fia alfo i le tato weight room ia lawa tatala lava no. You can bring your friends and families and just go there and rock it out. Te leo tato whale whamalo stino po gymnasiums. Le ngata i tonu lava i tato rau mua o isi numa la whangaro whapeona iai e ofo i tai le tato taulanga. Te le lava. Me se lava pēa uma whinga luenga pēn whaona on saunoai masha mau whai atu ai. Te leo le sumba. Te leo le sumba. Pe wa avese tūlanga le wa tato uma lava. E fie uma siva. E fie uma siva. Ai ua avese tūlanga whainga le sumba. Ia whai. Fie siva. Ai lea o ngā whamalo stino. Ele seaga e siva e uma e fole valwa po. Sa ili po lava po i se mea ai tono le ulo, tono le kusaisa, you know, kwao, kia ko le tai and everything that you've been working so hard for. O le tūlanga le matata noa toi ma le sunga ea masha, o le soifua malolo ina. Awa e leo whaapeo o ia maha ua se to mai ma se anga waa po se malama lo loto. Ia tūlanga whaapea. Ai, o suenga lava. Suenga lava le wa peo nofsila fia o sunga i fo mai. Ari i fo mai. Ia maura tō uma lava na o lo iel to mai o lo iel so sia i tūlanga whaapea. Ai, na o se fautuanga. Na se tua lalo. Awa e ro whaapea o mau mamasha na whai atu ai mate leo whaia. O leo tamu whai fo wa nafi na mate na korengi ai. Na korengi ai. Karusia ia umi. Karusia ia umi awa e lei lava se me pito silion tāua nai lolo soifua malolo ina masha. Sao le lei lava. Oh wow, shall we head for a break? Okay. Okay, so for now, we're about to go to for a break. We'll be back and we'll have our VC who will be speaking about a few things we'll be discussing. Thank you. O le ula tapa ino whanga whai tele. E awhia ai matangata e le ula tapa. E ala il mana vai no asuma vai la au ona. O lo ngā osi ai tapa. E tu sa ai mawha maunga al whala potopotonga toi fomalo lo ina lalangi. E siri atu ma le valu miliona le au whai o tangata. E mali liu tau sangata i tasi ona o ngase Maleifua Mai i le ula tapa. O le tasi tesi ma le 2 miliona o nei tangata e mamai. Ma mali liu e mafua ona le mana vai no asuma i tapa. A tangata ula. E matua a fia ai whanau la aiti mai e pei o le nimonia, mai o talinga ma le mai sela. O le mana vaina e le tina tō, po le tina tō fo e ulo tapa. E matua a whaina e le soifua malolo ina o le pepea o le i whanau mai. O le ulo tapa e maua e le tangata i ngasi e pei o le kānesa, mai o le fatu, pele i tū o le tino, suka, a fia ai fo fonga ma le vaai. E te oti le tapa, tu unei loa ulo tapa. Faise suinga fou, suinga le lei mo lo soifua malolo ina. Change for life.
my love for you. Gentle but strong, for suffering long. This is my love for you. So shout from the city gates, hear heaven bless this day. Let all the elders say that this love was worth the wait. Let go and hear the sound, pull all the barriers down. O whanau o me poeata, o suinga lele, e a mata mai a ma oe. This is my love for you. Change for life. Clean hands, save lives. Ai e tele ul fale lotoa. E te tau lava ona fulma o lima. O lo ia I lava se te pua o mona saunia. E a ona mulimurita ia I le fulu ina o lima. Ia whaonga lava nisi o vaila au fulu lima ina ia mautinoa. Lo malu pui pui ia mai ai nisi o sia mai a afia ai I se whaama. O le tu o le whaonga ina fo I o tatou whale le tā ua, e pe ona sila fia. E te tau lava ona whanu mao tatou lima, I le taimi e mai ai ona whaonga ai ana whaanga. O mea ai matau mawha ia sa o loto mai siama, a mata mai le fulu mama o lima. E tele soifua o le ala vea ina mai I whaamai, pe a whaonga paipa ua mai o na whausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no fuanga I tele matumutumu e au pito silio na lamatia. A wā e to o tele tangata o le auia. Whaonga paipa olo I tutono o le tātou loto a. A e a ngai le pasi, fufulu mua mua o lima. O le pasi, o ni no fuanga wā pia pia e whaingo o fie o na pepesi ai whaamai. E mawhai o na lavea ina ma whaasawina, pia a whata ua a wala ma whata ita inga. Fufulu mama lima, o le aunga lea ma le wha moe moe e ao o na wha lau tele. Tātou ngā lulu e wha atasi mo le mālolo ina, e ao na mata lava ia I tātou lava. E sili le pui pui, nai lo le tautonga fitia. Lima mama, whasau I ngai leona. Ai paleni, toanga ekoleni, tau ma foole nua nua. Fruits, be vegetables, sa be lua. Whaanga yo yo mai lontino, lue lue mai, pasau fika. Mama ma papa sau kasisiva, mole soi pua ma lolo. Ina ka go ole happy sa ole ika. Eska mako piku kama, ufi mau kengi, ako sa salapa. Maanga yo ole sile se bebesi, wha mai uma uale ko bebesi. Everything is good, it's so sexy. Pau lava le me ama ka feel. Yeah, I bet I'm a right now. Let's go, hey. Talo falawa malo le soifua ma le langi mama I se whapoponga le tato polo kalame le Maleifua Mai le nita e au. Whaatasi le nita e au a whio mai alea whioga ia ai ono Dr. Alec Keroma le pule sili foi o le University of Samoa. Talo falawa whionga ai ono? Ia, talofa, tamanuia, Masha I whape foi le whaatalofa atu le malu Samoa o loo mai mo mai I atunu es lo langi e whape nā foi il tātou rātānu nei Samoa. Talofa lava, ia.
ole a vil ton le mata le niu la wa fionga ia ole a tatu sa olo I nisi fo I fafisin masani le tatu polo kalame ia I le vainga ta u le smoke free campus se e fa manino a tili le tu la fono le olo fa peona a tau fina ile ta mafatapa ai te tono le o le tatu campus la wa fionga E fa tai lava. Mantu foi e tu la fono le malo, e tu la fono le malo. E le tau na rula ni si tonu foi le leo o public places foi le le la contained lo no winga le fainga va fo le asu foi le le skeleti. La e la tu tu la fono na. So it's illegal. it is It's illegal per fai e fo ne so tu la fono na e fo ne u le tonu se o se fale foi le fainga venga le malo. Ia o la lai pula fono na. Ia lesi mea, o tele lava la o mtanga luenga le malo, I le ngata lai le o Samoa, fa pe fo ia fo nge ia tunu I fafo. E lato smoke free policies, fo le tonu o fo nge o, fo le mai, fo le aonga, so se mea lava a. E mo ila lai advance ai set mua, I set mua pe New Zealand. O le tele o, e o I fafo isi paka, o le fa safo, ina urula I fafo isi paka me fa pena. Ia o tele ala ia fo nei ia institutions overseas ia mina la wo mai I Samoa I lo wat fo ila ia vaso na kia nei la fo was all announcement ale University of South Pacific a me fo was smoke free fo la to campus ile fo ngai le USP pena copy me va nga tato anyway na approve la to policy fo ile le wa ko ngi fa va ya so nga approval policy ia PCOI o le lava ku profsina va no vo ile ka ofenga wenga mta to fana wa ona e fa masangi vo ile ka policy le e fo ne marka vo ile education ele o mal compliance wa o mal compliance no winga la ka lang ma fo puan fa salanga vo ile fai pe amo se si o bro la tongo se vo ile tongo campus university sa le lava Al mela na vo de fa pe ya minga la fa fa langa vo de ya minga fa langa o minga ia o mo kupe me fa pe na ya sa fa sala kupe ya e fo nge to ese mai pe o tanga pe fo ai me umalana e tawanga a fo nge se ka no mo fo le o fenga venga ma me sia o pe fa fena fa ia la fa langa ne wa ka fo nge me fo is fa mo yanga se si fo le putia le avo le putia mai se si o lo wa pe vave pa fa pe na fo le se topping policy fo le fa pe se si fo le putia mai o la wo lo ia la fai I fo le fo ngai o le buka le taunga fo I me langa to cha no pe la to inga compliance fo le acceptable fo le to staff ma le fana a to taunga le compliance policy a wa ele sa ngai fa se policy ai le fa tinu ai le ma fain fa ma lo sia sa le la o fa ma lo sia anga la policy ya a tonu la uma le kwa ngai ke mi fo le fa masani ai ma fa no vo le fengo me a tom ya me la maria o I Middlemore Hospital me sa fengo venga I fo ngau kila wa vo la smoke free vo le falma so le la vanga vo la la ula le e o I wheelchairs ka vo ngai wheelchairs ma vo nga la ta wa IV so le sa wa kuma e la le fo ngai train station ai fa sanga mai le si ku Middlemore e o sa va li vali at fa pe ia o vo le kolosi le pak fa o ula mai na vo le ngai le me vo le fa kalia ia trains yo a ba kunga la no fo mai o la va nga vo le wheelchairs va nga vo le ta IV yo o le ma fa nga ta fi la vo a tau foi langa I singa so soni foi le fa per a ye se mana o tu ula te pa e ma fa nga so soni foi le va ku se po se a fo ni patches nicotine patches foi le ma sangina po de gums foi le va foi le e fo ne fa nga patches na kam foi le fa ma wia le e fo nge le desire vo le to smoke yes very true e mo yala e tau e raku policy I will smoke e tau foi ngi tai sa so fainga venga mai tia am fa pe ia a fia tu de pa ia no mai le a aku ia patches I vo le fia so ngi e fo ngi tu le le pa a is foi la fainga venga a tu no foi fa pe mai
Na o e la vai le ula. E mwhainga hae hinga. Na winga la a whai la whai interview. Ia o lesi fasili interview. E te ula. A saula e tali e ula. I lo minga la e le la afo. E si la piki se le ula. Pa whai ngofia. Ma kam whai e fo i le mong profo i la ula. Le o ula. E lua mea a. Me mua. O lo so fo maro lo winga. Salela. O le mea la inga wha malo sia. I e la tau ad le nga whai le between the other program and the program. Now, so if only statistics of the World Health Organization, I met o telo kanto Maleifua Mai Sept. Salela. Okay, o me mo na melo loa. O le pai foi le musikaletti con o le afoi o le campus. E o li poti mai langrau ava association fa pe mai o musikaletti na. O mo quartela le poisinga con o musikaletti e tati so con o campus. E taulanga foi. Nga vesi. Ia, o te ngā mea ngā le ma whawole i le au ngā vole tu ua te paa vole. E mani si whai mea. O e tu te paa. Te ewa tele, mang kua whala e uwhia ngeu. Whasu tā la i le pepisikeleti. Roughly, almost close to 20, but it's 15 something. O it's 15. Yeah. O ngā tau kakta mo whia la. Ai whau ngea mang kua la ua tax fo i la i te paa tele o tungu. Yes. Ia fo, ia mang kua la aku te paa. Ia te whiwhil tele tupe la a mau e la ainga. Whakta wele. Me ai se so nge vonge tonga pilot me chiao sa lela ia ole fautuanga lau ia le silo ai tu lo le tapa al time nei ia ole fatawa ina lava lo soi fo malo lo ina ele ngata mo ia fa pe fo ile si o mangolo fa pe ona e nga lue ai lau fionga i le si vai ngole ta fa fasili fa mole ia na vai asone na tu ina mai ile email e winga ile tusi o le pisasi mo tangata whainga luenga se e whapupula atili i pe au ili fo ile winga fo ile tusi na tu ina mai mo i mātou le au whainga luenga lawa fionga. Haftai lawa, o le tusi le mo mai a la wano o le chairman fo le a le pisasi o Public Service Commission. Ia e a foi, o le tusi, ona ua tele ni whaitionga foi lunga i tupenga te whailangi ma whapea foi le i CEO malvaenga lea wa Chief Executive Officers i mal whapenga foi Attorney General lenga a whaavaea foi nei e malo fo e pela i se whapolenga foi le lau whainga wenga whapea la a whainei lakto a ia te tau a tanga whainga wenga ia ai e pese i la foi masa solo isi a mea ole vaenga lea e a foi e pe fa polena vo le makta vo le koe fa sa ulo le Public Service Association a mea e fongi e fa polokiki vo le fenga me pese i la ole warning a vo le mal advice le al PSC chairman al PSC la na mai fa pe mai o tatou tanta fenga wenga malo e takte serve ile new government. E takte oi ai o mai, oi level government o mai. O government takte serve ia. Ia pe o le ethos nga le public service. We are here to serve. Ia oi ai le government sao, oi nga elect mai taktu aku no o mai serve. Ia o government takte serve ia. Ia le foi la ngo sua foi la ia le universite. O il kusia le fonga il chairman pisasi e mo i tele i ni mau ma tele ni so takto a mea e fonga i takto ma tu foi fa pe e sa ole le pule polokiki le e foi se ser polokiki le ai a o il fa unga lava i o takto o mai e foi i sign that contract e takto serve e le purpose le nga haya takto au ai ala le malo sa le malo nga tau te fa long ka tu se ya el menga le tau te fa ya le lang fa am fo un toe fa na tu atu to o fa nga venga e ala le tu si le ale ala wano to fa na tu ai o tatu mai tau te au auna ile tatu atu no i tatu nga venga i nei mistake ya ai ni marto nisi me ya mela nga private o la ko wi a lau tau tuanga ma lau au nanga
e fai whaalelea lau ngā luenga. Whaalongo e whaunge i le whaatungunga malo lea wa tūlai mai nei. Salele lava. Whaftaile whaasola o whionga. O nāua whesosonia tu fōi nisi fo o tatou au whainga luenga. It's best that you put aside all your personal matters and put yourself in the shoes of your working needs. You are here to serve no matter why lovely government step in. We are there for service, not because of any other cause, but to serve our people with pride and also what we are capable to give out to our people. Also, thank you for that, Professor. Last, another one. So far, these days, we've been hosting Italy tato conference stuff up in tato hosting. Indeed, especially in ICT, there were a few things that NUS has been facilitating. Can you explain a few of that? Yes, tato PC vasu tato nei. Ile ngata tato cultural week, le ngata tato PCI. For nei mangkuala involve uma faculties ile cultural week. Tapinga cultural week. Sa ye for ye whanawa ongam whaia onga ile. Ia sa whai fo ia isi ngā luenga. Te le konvenga sa whai peila o le whaunga o le training workshop le a fo ile le cyber security le sa whai. Na whita soin mai malo New Zealand ma cyber 365 in New Zealand. Ia a le sa host e kako ngai le NUS. Peo kako le kako leading a fo ile le education sector. So soin mai fo ila kako colleagues lai o ile Samoa Qualifications Authority ma kako MESC partners. For nge host le workshops nei ina pala uli umamale isi ministries al malolem so lenga tong mai fo ile ming star o fo yo fo nge o lem fo internet ministry of ICT fo ile le esa we launch le workshop le ya lenga talana o va fo nei la fo mo fai makta mai nafi ese o la stofi la fo fai ta me fo le Pacific Internet Governance Forum yes no winga la o ma le Pacifica. O le whatalo inga me tau internet, me tau security, me tau governance o le internet. E whakasi umatu o Pasifika. Au tātou la nei le NUS, o tātou le hub, tātou pe o tātou le whakasi mai uma iai le tanoanga o whonge le mele. Ai makua la tau te Zoom Traffic Connect umala isaku o le Pasifika, le Zoom. Te leng tā opu tāua tanoinga. Ai ole forum na le e te tala mo so sisia fia awai mai le fai i le o conference room le la tala tu i le fanawa onga i le fone i le fai a onga fa pe fo i le malu la tunu o fia awai mai e fi fa longo fo i le fe tu fo inga ma fone ma fa ali ma fa fo i mai sia ku o Pasifika i me tau fai me tau internet wa aso nei o na ole te pungi ka ko borders me fa pena o makua fa ta wa ina lava internet e tau te fetu fa ai ia ma fa ma fa so ai ona wale ma fa inta ko yo ni fono voile overseas wale yo ma fa inta ko conferences sama sainga fia voile le o voile ma wal passa se algo fiti voile se fono pe algo New Zealand se fono yo wale hei mun na me me la le ale lava ma wal internet le ma fai ai no fai no forum of tu fai ma fa e fo nge le na ko staff e le na ma la tunu so o se si ala e fia away mai le fono le e uma la stofi ia e afo e fo nge fa ta mai mai salva nga fo ile o lai e ye fo ile le mele me ta o le fo ICT venga te fai langi vanga la na fa ngo mai fa no longo ma Fāri manatu mai fo i ni tānoanga o la whai e kunga le internet. Salele lawa. But whaftail whaasoa lau whionga. O nisi nā o tama whainga o loo whapeo na whaatau tai le university nei i le waenga le ICT department. O le tama whai lawa i whaalelea ia au nanga tau ICT. Ia le ngatai leo le tama whai have safety for cyberbullying in every program that is going on within online as well as on the internet. But you are most welcome to come and join us if you would like to understand more about all the stuff going on within the these forums going on. You are most welcome to come in. And also it's all about promoting safety with using online platforms from there on. Fionga, one more, Fatman Mole. Would you like to add on a few things other than our Culture Week performances and whatever final words would you like to wrap up?
For He our have tai people. lava. E pisi foi vaso nei, wale foi fai afo no foi le preparations foi la graduation le foi la so la so 24. so fa. Ia o la o wai mai foi te mai tai palemia o ia na keynote speaker o to graduation. E farsi mai foi mala o malo, wa o ia to chancellor. Sale lava. Yeah, I phone I speaking on behalf of the graduates here at the Minister of Fonge or Education. Fonge le fiong a se ula yoane. Ya ba fo yo se ula le o le si graduate na la mo na Bachelor of Education. Ya so le yo la sauno fo le fonge represent your graduates. That's a wonderful. Yeah, I for I tell you see that le fo e file fono le executive council le university la stofi. Yeah, I tell you for pe tapping na fo le fono la le. Sale lava. Ai fa fia fo ma fa no i lo. O tato budget le la table fo le fo ile being star o tupe fo il vaso le hunga il palmine. Wa le la fono il palmine il vaso le. Ja, fonge makwa se lau peseng el budget. Ele la es fonge fa mamak o fenga venga. Ele se vai o le stupe fo le tonga. La makwa lava tu pe tonga la fenga venga mo tau sanga a tolne wa la lava le se le ni la mo mai. Ia fa penga fo ita ko projects ia nga plan. La lava lava le se le ni le fa ku pe ka projects le mai ne. E mena whaftai tu fo il malo, whape fo i male a whionga ni star tupe. O lo o fo nei o support mai pe lava tatu university I tatu ngā wenga i whai. Ia lisi la mea. O le, I'm happy to announce fo I lele o e fo. Muli pora la whai lele ua. Ua vonge ua. Whamanuia O ia lea ua whamanuia ina I le. Le campus manager I se vai. Yes, very true. Ia foi lá na lá o pe ele fez announcement foi essa fartalia ai te o fa pe o te o swima fa o foi muito pola le hosting era tu por clame por maro te o fa pe fi no foi mo TV le ai le fiero so ia le lá o longo mangi muito pola le o ia so ia ma quase lá pe sene le ma fa ia muito pola tanto le fa tau tai mai ma leading ta to campus se vai ia la foi lau fa ia alo ta penga va vai po ame tão fai tão ba com por kala me foi se vai tão ba po la vang resources service vai ia pa wa me foi le le fa pu mai ma longo mai ma me tão ga vi se vai ia ata ko ti chilo po la ta tu pe me fa penga ia mra ko e ai wa ale le ala ai fo ngai wa tão fa se computer lab se vai ia me o fa penga fai no foi ele ta ko fa na wa o ngai se vai ma o sa ko library fo ngai na I po la se meta ko fai stemi vave ele fa le ta to o nanga I fa na mo se fa Sale la sono. ia ole pe si nai fo ia la fo I la ia fo e tu mo tai mai fo I ta tu nga fa pe e telo ta to ai nga mai fa fo e Australia ma New Zealand o lo o lang su me tu nga lu fa tu mai fo le a me sili le tam fa Sale. ia me la na fo le e fo ngai a tonu la venis nei avanoa fa pe tu ta tu ai nga la New Zealand ma Australia ia a isi ne me vo le ngai computers fo nga to le fa nga ina ia a tonu e fo ngai fa ola fa nga fa na le ni Samoa a pa I fishing tu pe singa se lengi vo le fa le ta tu university e fo ngai se vai e fa nga acknowledge tu fo le la so so ni vo le Jadi la va. e fo ngai se me fa nga fai kusi se vai le campus a mea o pai me sala fai le so so ni mai I me le fa le ta tu campus yo Sale. Io o le tau fai la vai fa le tu o nanga il ta tu no fa pe ia le ele pa ia mal malu e o lo I sala fai ta tu fa na o lo ia ia so popula Whaftai whaasola o whionga le naua e silafia, naua silafia le mamalu la tunu whapea I paanga ua whapeo na whaalongolongo mai ia I se whaasofo e la whionga I le polisili e winga foi I le tele foi o tama whainga le university nei a wafo e le whaaleleo ana au nanga le ngata mo tamaitia o ngā e whapea foi I o tātou ainga ma woia tunu e mamau whapea Samoa nei o le naunau ta inga lava ia
tupua e o tātou whānau, ia mauselu mana e manuia, ia mawhapea i whiuna, mawhai ona ngā lulu e tutonu o tātou watunu, ia mawhapea ona whaielo tātou malo, mo le taimi nei, whawhitaila wa whionga le whio mai, le whaavanoi no lau taimi, ia whaamanuia le tu e whiau matiu te o tutoi le nei, so I do join us back for another short break and we will be back. Thank you very much. O le ula tapa no whanga whaitele, e awhia ai matangata e le ula tapa, e ala il mana vai no asuma vai la au ona, o lo ngā osi ai tapa. E tu sa ai mawha maunga le whala potopotonga toi whamalo lo ina lalangi. E siri atu ma le valu miliona le au whai o tangata, e mali liu tau sangata i tasi ona o ngasi Maleifua Mai i le ula tapa. O le tasi te sima le 2 miliona o nei tangata e mamai, ma mali liu e mafua ona le mana vai no asuma i tapa, a tangata ula. E matua a fia ai whanau la aiti mai e peo le nimonia, mai o talinga ma le mai sela. O le mana vaina e le tina tō, po le tina tō fo e ulo tapa. E matua a whaina e le soifua malolo ina o le pepe o le i whanau mai. O le ulo tapa e maua e le tangata i ngasi e peo le kānesa, mai o le fatu, pele i tū o le tino, suka, a fia ai fonga ma le vaai. E te oti le tapa, tu nei loa le ulo tapa. Faisi suinga fau, suinga le lei mo lo soifua malolo ina. Change for life. But strong for suffering long. This is my love for you. So shout from the city gates, hear heaven bless this day. Let all the elders say that this love was worth the wait. Let go and hear the sound. Pull all the barriers down. O whanau o me poeata, o suinga lelei, e a mata mai a ma oe. This is my love for you. Change for life. Clean hands, save lives. Ai e tele ulu whale lotoa, e te tau lava o na fulumā o rima, o lo iai lava se te pua o mo na saunia, e ao na mulimurita i ai le fuluina o lima, ia whaonga lava nisi o vaila au fululima ina ia mautinoa, lo malu pui pui a mai ai nisi o sia mai a fia ai i se whaama. O le tu o le whaonga ina fo i o tatou whale le tā ua, e pe o na sila fia. E te tau lava o na whanu māo tatou lima, i le taimi e mai ai o na whaonga i o na whaanga. O mea ai matau mawha ia sa o loto mai si ama, a mata mai le fulu mamao o lima. E tele soifua o le ala vea ina mai i whaamai, pe a whaonga paipa ua mai o na whausia. Ia sa o loto le fale ai mai si ama.
O no foanga fai tele matumutumu e au pito silio na lamatia. Awa e to atele tangata ole auia. Faonga paipa olo i tutono ole tato lotoa. A ea nga i le pasi, fufulu mua o lima. O le pasi, o nino foanga wa api e whaingo fie o na pepesi ai wha mai. E mawhai o na lavea ina ma whaasawina, pe a whata aua a wala ma whata ita inga. Fufulu mama lima, o le aunga lea ma le wha moe e ao o na wha lau tele. Tātou ngā lulu e wha atasi mo le malolo ina. E ao na mata lava ia i tātou lava. E sili le pui pui, nai lo le tautonga fitia. Tino mama, pasau i ngai leona. Ai paleni, toanga ekoleni, tau ma faole nua nua. Fruits, bay, vegetables, tas bay lua. Faanga yo mai lotino, lue mai, pasau fika. Mama papa pasau kasisiba, mole soifua malolo. Ina kakau, ole happy sa, ole ika. Eska mako, piku kama, ufi mau kengi, amo sasalapa. Manga yo ole sile, sebe besi. Faa mai uma uwale ko besi. Everything is good, it's so segi. Pau lava me, I'm a kafir. Yeah, I'm a right now. Let's go, hey. E siria ma le pizza fu pasene o tangata maliliu lalolangi e afua mai wha mai le pipisi e iai mai o le fatu ka nesa wha mai o le ate ma fatu ngao ma le mai suka e tusa lea ma le fast fu martasi miliona tangata i tausanga taitasi i Samoa lava ia o wha mai le pipisi le mafua anga o le tele o maliu whafua sei barus fu malimo pasene o tangata matutua i Samoa ua mau e le tino puta ma o le afar faitaua o whai o tangata ma le fu marpanu anga i le onos fu marfata usanga na matutua e whaingo o fio na afia i wha mai le pipisi o le tūlanga la matia o le soifua e ono afia ai wha mai le pipisi e afua mai le ulolo tapaa o le le tau mafa tatau tango fia o le aba malosi ma le le whanga yo ina o le tino po le snap o nei mea umae mafua mai filifilinga tātou te whaia e mawhai o na whaiti tia le afianga i wha mai le pipisi pe a tātou filifili tatau to ule tapaa tau mafa i mea ai pāleni whaiti tia le tau mafa aba malosi whanga yo i le tino i tebi uma mafa tā ua siaki masani i whare mai Whaia mo oe, whaia mo lo a inga, change for life.
le ai fa mole mole se ko ala lu faia ku ya ngawina fa mole mole le o mato ni polo ngale ai le o mato ni polo ngale ai le o mato ni polo ngale ai le o mato ni polo ngale O le ula ula tapa ai no whanga whai tele. E a whia ai matangata e le ula ula tapa. E ala il mana vai no asuma vai la au ona. O lo nga osi ai tapa. E tu sa ai ma wha mau maunga al whala potopotonga toi fo malo lo ina lalangi. E siri atu ma le valu miliona le au whai o tangata. E mali liu tau sangata i tasi ona o ngasinga se mafua mai i le ula ula tapa. O le tasi tesi ma le 2 miliona o nei tangata e mamai. Ma mali liu e mafua ona le mana vai no asuma i tapa. A tangata ula ula. E matua a fia ai whanau la iti mai e peo le nimonia, mai o talinga ma le mai sela. O le mana vaina e le tina tō, po le tina tō fo e ulo ulo tapaa. Le matua a whaina e le soifua malolo ina o le pepea o le i whanau mai. O le ulo ulo tapaa e maua e le tangata i ngasi e peo le kānesa, mai o le fatu, pele i tū o le tino, suka, a fia ai fo fonga ma le vaai. E te oti le tapaa, tu nei loa le ulo ulo tapaa. Faise suinga fou, suinga le lei mo lo soifua malolo ina. Change for life. Fainga tatele o nei langona po ae winga o lea no whana o tinga o le mawhaina inu le nei ipu e o ona a o whea upu i le tano whanofonga na o a use ia i ulo o la tele lawa tau ave to atasile nei polonga ai longa e langona a o fea foi tala no anga i le telefoni wana o la molo tofi o le ta o fenga i le to oti i a fava e me uma le fea lo foni ma le fama oli ai ai la molo
ua e whaamangaloa Ai o le fili na whaase I o manatu mai mau Pe ana e ilo mai lo nei fatu Ai ua le au ngā taimi ua alu Ai o te tu mau pea I tala noanga I le telefoni Ua na o lava lo tofi O le ta ua whenga I ngai tuoti Ia wha mai me umai le whea whani ma le wha maori Ai a whai lava lo to lea O lea o whatai pea Hoi mai o le lo whamo o le mana mea E tu mau pea Ke mo fo aku fuo I kalava o ai o peo se ia o fola si I malai Mai mau le mafu ka ngala kala sa ola Por whakura hankari e ua masa e sai Au ke mga ola se koe whafo I re kai miko a in lava I re kamno re aka E no roko si o kalima la moko koe pa ia I si o kama E le ai fo si kau kai maka parapala Sunga e akwa bea aku I riu le wa Se ia le lau a mangu e anu E se koe kanga I e re wha muri o aku Rangi la pe wha mangano a E kongu lamparkanga kayo nga mga ku E whai mai ore Bere a Ai le bere a rufu E ola bea pe ore Ai o te tu mau pea I tala noanga I le telefoni Ua na o lava lo tofi O le ta ua whenga I ngai tuoti Ia wha mai me umai le whea whani ma le wha maori Ai a whai lava lo to lea O lea o whatai pea Hoi mai o le lo whamo o le mana mea E tu mau pea Lea lo whamo o tu mau E tu mau pea Careful and wise, true and refined. This is my love for you. Gentle but strong, for suffering long. This is my love for you. So shout from the city gates, hear heaven bless this day. Let all the elders say that this love was worth the wait. Let go and hear the sound, pull all the barriers down. O whanau o me poeata, o suinga lele, e a mata mai a au ma oe. This is my love for you. Change for life. Clean hands, save lives. Ai e tele ulu whale lotoa. E te tau lava ona fuluma o lima. O lo iai lava se te pua o moana saunia. E ao na mulimurita i ai le fulu ina o lima. Ia whaonga lava nisi o vaila au fulu lima ina ia mautinoa. Lo malu pui pui a mai ai nisi o sia mai a afia ai i se whaama. O le tu o le whaonga ina fo i o tatou whale le tā ua e pe ona sila fia. E te tau lava ona whanu mao tatou lima. I le taimi e mai ai ona whaonga ai ana fuanga. O mea ai matau mawha ia sa o loto mai siama. A mata mai le fulu mamao lima. E tele soifua o le ala vea ina mai i whaamai.
pe a whaonga paipa ua mai o na whausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no whaanga whai tele ma tumutumu e au pito silio na lamatia. A wā e to a tele tangata o le auia. Whaonga paipa olo i tutonu o le tātou loto a. A e a ngai le pasi, fufulu mua mua o 5. O le pasi, o nino whaanga wā pia pia e whaingo fie o na pepesi ai whaamai. E mawhai o na lavea ina ma whaasauina pia whata ua a wala ma whata ita inga. Fufulu mama 5. O le aunga lea ma le whaamoe moe e ao o na whaalau tele. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le mālolo ina. E ao na mata lava ia i tātou lava. E sili le pui pui, lai lo le tautonga fitia. Ina mama, fasau ingai leola. Kananga o aku, ilau kapua inga. Pake iai le a inga kaua anga, malela kai marakama a inga. Ole koa mga lale ua ave i Amerika. Taka malapanga alu, ua ske ua ponga inga. Leo pisa ole pale mai, oka e oko, se oko lau mapau pau. Mai mai wai kui se orko vanga I baila au or baile le ngau. Mai ma ue peanga o vape I loa inga. Se mangu ua ngevanga o so mai ma se pue pusinga. Wai matamala, katanalo sapi matala. Kata patuanga, koe koe matamapa. Awe matamala wawanga. Mai pele papa pomu mai alapi. Se vai lei pele o spai foi mai iraki. Ele vai ngau sama wai long pale ma. Sai dia mau ai mak vai pa. E kalau pai le pion ai di ko banga. Leilo lava pe ai ua urufia ni nganga leanga. Se mangua kusau ma se vai se pa kau kala. Pe leo a mio pau ma mangeo ni mafua anga. Mai le si ngasir ko banga I papu. Tina, le hai. Ele o ngasir ko banga. Ala e emer ko banga I longo foa. Oi. Ele o mai ko banga. Oi, le hai ala fianga ko banga man sio fola e emer lunga go. Ele o longo ko ale ngai pai. Ala banga banga.
Toi whatalo whatu le tātou pokalame le Maleifua Mai. Le nei tūra le tahau le toi taliu mai le tātou pokalame. E toi whawawina lea le tātou whatatanoanga. E se matanga o fia le lua whaasoa ma le me se fo il whaasoa mai le sunga le laun whausia ali i Marsha. Sa le lei lava ia ele o whaftai lava ele awhionga ele pulisili ele sa ili Maleifua mo le university e tele lava ni ona po ia tele suinga ia o le tamawainga lava ia maua uma e tangata taito tase mai se whanau wa onga le benefits ma wa fo ile whale leo au nanga o services i tātou le au whenga luenga ngata e leo le sa ili lava ia whale lea au nanga ia ise sao lea tangata ma le tangata ina ia you know ia alua i luma pele tama whaile university ma ia tupu maola ia lava aso ele ngata mo i tātou ia whapefoi o tātou paanga ia tunu e mamau. Mari lava le saunanga Marsha. Le tā ua le mena saunoa mai fo i le policy le la ua mata ona inputs in place. Pe le la wha establish, pe le la wha mautu ina le non-smoking university o ka se maka ngō fia o le tūlanga. Ia talo sia e ngō fia o na adapti a ia le toa tele o le au ula tapa ai te tono o le university ia o le fautuanga lava pe una mai ele fionga le pulisili ia o le tamwhai lava ia have a healthy environment as well as keeping your house in a good sense. So, you know, you go each day and you lava soi fo malolo every now and then. Mali, wa pe fen tata ura matanga le tapo kalame. Ora soi fo malolo ina lava. Le la ua o te talitono le tūlanga foi lea na e sto fa le sunga le laun fausia po le tatou le afionga le ofisili. Ia tātou tamawhai lo la whai pola se si awala. Awa o le afionga fo ia aiono. O nga ia fo le si fo mai. Yes, le lava. Ia e talo noa, e sau noa mai lava le tangata wa lava le malama ma o si la fia le afianga le tamawhatapa. Ia e na o si fautuanga lava. Ia le te tau loa na. Tu loa le lula tapa. Ia ina. O le tau o le sikaleti temini. Koe kia a lupe, koe kia a luas fuka la pe pala poa. Yes, I would say so. Probably roughly 15 tala so far these days. O isi e tupe tere pe matiti vai tanga. O le whātaunga le o tapa. Whātaunga le o tapa. Matiri o whaiti o atu la pe o po ma whape atu whaina le o ma ua e ama e matile ula. Awa o tere foi o tatou wōma ainga o tangata ia, e ula. Awa e foi le tatou nunga lea ta ilo e pesa apa o se mea foi na o whaitau ai. A whaapea o oi, ma so wō, a e ula le wō, po lo friend vanga le. Awa a ula kalangi oi, e te lere a fia o oi le second hand smoker. Awa o le ea ngai pe feula mai fafo turou lava. Awa pe o le ea le feula mai fafo pe a ula sikareti. O ngai te mana wa ina fo ia e oi e pol mea ngai wa aka ua hua mai. E ke le aku lea le effect o le second hand smoker. Ngai roro ka ngaka lea. Le first hand Ia o le tamawhai lava ele o se sia wala ale fautuanga lava ia a whapea oi as a heavy smoker ia lelo susu watu se isolated area ia o lea oi le nā vaenga you go ahead and have your smoke ia ai a puipuia mai ainisi o lo whapea na you are surrounded with. Awa pe o le ea le tātou te mana vaina. E ta tau lava ona kilia pe mama. Awa pe sfatatainga. Mantua tātou nei i tauranga.
tele ia tāwale whia wā I tele I asu makasa ese e te longo fia lava le ese o le ea te manawa ina I tonu I tauranga po tatou urban areas. Ma le ea pea ea latu inu mara alwhanga le tua mausa. Ese fo ile Felicity o le ea I Fresh tua, air. yes, indeed. Because lai tau sisi ai latou le tu mama tau sisi pe le whamamaina o latou whanua. And also, you know, ia lai fo e sila fia latou le tūlanga le about smoking. So, you know, everyone knows what needs to be done. Na sao no mele fionga ia Professor ai ono pe se whasalanga o tangata e maua pea e ave pea mo e ula tono le. E sao no mele fionga laun fausio. Yeah, na sao no mai pe masala tona ia tong tupe. Oh, sorry. Yeah, na sina suggestion ai le sei o atu lava ina to ilo puani to tu man fai ia. Ave masia le puia mai tato staff mai le tulanga. Malo lava isele o mere le uma ia me wa mata ona faatulanga ina ma a mata ona faatula fono wa o tula fono. Wa tula fono pe on sao no le fionga ya yono o tula fono ai elisa nga tula fono pe ale fa marosia pe ale fa marosia au te minei pe on ta o te mi sola le ngata le sunga ya masha fa pe fila fionga ya yono o le soifua maloloina o le soifua maloloina a fa pe te o mafau te o ia molo soifua maloloina ai au tilo I paanga, au tilo I lo whanau, ia umi sto maftanga, ia umi fo ismatou ia maftanga. Awa, o sei fua malolo ina, pe o lesi nā tūlanga, ia lai ona e mamafa ia hau li mere o sei fua malolo ina. I whapera e kula po o mga wala, kamara me mamafa ia ia le fo ia, le sei fua malolo. Ia e ngor la po o fia, ai pe o tūlanga ia, ina ia umi maftanga. Umi maftanga ma wo, ma ainga mai pele masha sa le lava ni ono po ia o to tele nisi wa mau soifo no le tau sisi lava ile soifo maloloina na wa ye le au a lot of cancers, those with diabetes or hypertension ia o le faitete lava but then pe o le si cause po le si tele o me tupu e mali diwa tangata ai mai se lava tangata la I ti tupulanga I ilo tangata matua o le ngase le fatu ngase le fatu e le si pokala mena o mata I fo I wason tuana ia fa me wasola sea bawoni sin mai fatu ona mau tulanga le o le savadi ia mantu fo ia sola sea ingi se ura ngor kipi are ma singa le ale di o Joe skips me se la voglio Joe tu dei lo me se fo ia se moni sin mai fat o le si de tu langa increase ai lo mai fat o le ula malo le to anga le fa malo stina o le mau pokalamene na mata ia wa mantua sola tau le finta van to anga lo matua o tamaiti ele mau tono la to fale e mau wala vai fafa le lava ia tele na swinga ya sola maso ni ona so wa fa fango fia lava le sol ta vale tinga lava le like you're just right there, the house is right there and you still have to take a car ya nya sola ia savali mai you know fa mo stinoi tina mama tu ia masalo le o mai ya soni o lo soifua pe la to mai o lo ta fia lava nga lua I fafo fale and stuff like that. Ta pe fon ta ue se ta ua pe fa no sino 5 minuti se 10 minuti fa nga yo yelo tino ina ia mafai ona alu lele ia le circulation po ala toto ina ia wene I maua o se turanga le o le mai fatu o pe fo ana lo se to la iti se le la iti o tatou tangata no o fa pe ona mali diu ona nei tūlanga fa pe o le mai o le o fatu ai o fa malos tino lava fa pe malea male ai paleni male ai mai paleni matango masha oi matango fie fo ia le melen sa no mai fo la fionga le li polisi il me pisa si la totusia tatonu manino per matalvai o tatou atunu wa o lo lunga o mo penga ta failang social media ia tūlanga le I me o tupu vai tau nei
Saulila. Ia ole tatalo lava ia. Angoe le file mu. Mari. Le file mu e fetu na ai le mafau e faia fatino ina nga luenga male tatau. Ia awane ia be for you know changes in the government or new movements, you know, political changes mala la te ia sui ai lo mafau ato i launga luenga. Mana tua neo na so whainga tāna mau sa unga luenga ai ale sa ale ala e te uia. E ono whale tō mifo. Mari awa ore o langa ni ua foia. Tofu rawa tangata marona ia point of view polona i manatu polona i la fina ngalo ai sa awa ale le tala. Come to work, do your work, go home. Sa ua whainga luenga, sa uenga lue a oe malwha oni. Ia, toia foila ia i ro siau faltua po siau a inga ro whaatari mai. Me se foi siau whanau. Ai ore ale o e pesma fa ua whamatalanga na o sina whautuanga vai. Ke masa o risi mero tupu ia o le aso nei le aso lua. O ro whaapea ona tau tala tua i le aso ana o nei. Le te tala i tatou whale ainga o le Visions Restaurant. Saule le lava. Wa ayo ina ngalo le whaalawi loa le Vision Restaurant o lo whapeona ia le sunga ia Darren Manisi fo ia whaia unga le Faculty of Business and Entrepreneur o se awala leo lo whapeona fisosoan ia i ao ina i pia ia le whana wa unga i le vaenga o tau o le Tourism and Hospitality o le vaenga o le kuka, le vaenga le whaia beverages o front office ia o me wha masani le whanau ina ia lato wilo a mai atu le koseng ia o mo whainau e whainga luenga i te tonu hotels po whia lava la lato ia ia atu termina wa te le malamalamanga ma ua whapea confident serve your local customers and whoever that comes along their way. So don't miss it. Do come and have fun at the Vision Restaurant. Mari. Wa afa pe te mana o mia pe mo mia so booking po sa reservation. Ye wala au mele tato numero tato universite lua o fitu lua alona extension tasi ono iwa. Tasi fitu iwa fisili mai mo Agnes Chan po tasi ono semo ia po au nei o Darren Mangeli. Pe o se fianga le a matou, pe a matou o lo turanga le mako practical le. Yes. Awa pe patino lava vaenga i tolu ona e lewe e whamatala ina mai. E pe matou te wawa ai loa i ngā ruenga sa whita mwhaingta mai ai me le amatanga o tausanga. Ialong whanau, leo la o e serve tatou public. Pei lava o lai tatara mo i rewhare ainga. E leo whaapea whaanga le practice whaanga le o loa serve mo i ai tatou atu nuu. I mea ai, e o ngase se ina o mea ai, i ona te unga ese. O loa tuu lawa i tamaiti e whaatino ina e rātou. E servinga leo beverages, o wainu ese. Lai maua vai ti polo, maua kofe, maua lau ti. Maua juice. Lai sua tu tala tua au. Te we whape ai fua, le ai. Nau sina o tupe a tanga toa wa o le vai aso nei, o da so lulua stofi e tare tato whale ainga mai le awhales full tasi i le awhal tasi. Yes. I le awhal tasi. Ayo ni misi la vangoa, lawa vano susu mai tatou lango sua fo i le tamo whainga whanau ale nei, fo i universite. Universite, so whamaloa tua i almato vaenga li la loga tu. I sungai whaia o ngā me se whaia alam whanau o rea whaapea ona lato whaataunuina le whaamoe. O le si vaenga mausa o le vaso nei o le whaataunuina i bea mid-semesters a tele ta upu. Sa lewa. Ia o le bea na whai mai o le mea le testai le gold in the fire. Ia, testai foi pa le ale ma lusi el tam whainga sa iei le la foi. Le la foi by period nga ia foi le taimi o amatai awa onga ia o e lava le whana wa onga lau le tau sinio ma lau le au sa ilili e o e lava e pa uwai le whaale tono mea uma ai o se, you know, it's a good chance also to catch up. If you are slacking at the meantime, better pick up your shoes and try do something better. La whatalia mai mātua o lo tapu wai ia o e whaiwal tamai te tiaunga sa ilili a wasong manuia. Mali, awa
pe o me tupu pe o le suenga lea su ia nisi o learning outcomes po isi o unity o mana o tawina me la lea e whamaloa toi tato along whana ua to tele na o isi na fai ale fai ale semester break o isi o le whaatino le vai aso nei la to le molia toi tele le whaftai o aso fai whapene pe ala tarata suenga masha sa o tala tanga o aso whapene ma vai taimi whapene o suenga ke mingi o rau kau whao po e kakalo ke taimi ne o ti ngā taringa rea tu kwa kakalo mai re mai ka so o to talo sanga ile talo sanga to e talo melo o suenga talo mai lava also fa malo fo ia le tawata ai malo fo ia le fai vai ia li mata mai tai fai a onga ia le o pa u folo o to o to wafo na sila fiele li o lo to ngalulu fo ia wafo ile providing the best that you can for our students to have a brighter future. Malo lava for that too. Malo lava. Manuia lava suenga mit semester zoro o whenga i mo o to umo le halo ti suenga o neva yaso or graduation pe fen sau no le sunga i le fionga ia i hono. Tele tato malo falo longia le la fio mai le aso la fionga i le sa fa pizzo po le fionga i le tamai tai pale mia. Yes, saule male fionga le o malo our head of state ia ale a special one will be ole faawina le ole susunga i le minister i lana Bachelor of Education ia oni nai me matango fiele na ole asa una tutupu le asa se matango fie mantu ora so lo fufa se tema no sufa se tema masina nei e fatau no vina i las faraile tato fa unga lea o se mitanga pe se mitanga lea e tato la mo awa e tele la fa u e me se foi pena e sa no mai ai le tato minister la fionga ya se ura yoani leo la fa pe ona fa u e vai la ia pe se e ave por la foi sona sa no anga ile aso e foi sa no anga la fionga le al malo ma la fionga le tamai tai pale mia e lui tau e tatou tamiti a onga e lui tau e tamiti a onga e pe no si le fia o le tunu o mama masha o le mate a onga fo ia o le mate a onga o pe o lui tau lava ia e fea ngai ma tatou ia never time o le a onga lava yes o le a onga lava o le lava ono sai lava ia e fa palingi lava e le aola whainga luenga ia maleo laonga ia manuia mea mai tau te whaia o so mai le iai o le awhionga i le awhita i le the minister o le awhapen whau e vea ma it becomes a challenge for all the people you know education is not just for us the youngsters education continues to open its doors to many other people including the minister himself who will be blessed on this day it's something to look forward to. Pero mai se ravara au fa wa temine wa tua ia o me da solo fulfa. Se fai te temine wa maka nga pe ai sinunga nupi fa. Wa ola e foi ofuia ile aso ola ola to te unga ese o fa moe uma inga e celebrate ai pe fa mana toi le va nga ta ua le tama fainga alom fa nau ia mai si tangata o lau tele tatu atunu la fa pe on fa manu ia ina tatu fa unga ile aso le fa malo lawa to congratulations at why ta tono se aso neva ia so e watu foi le lisi lava very soon we will have an approved list of our graduates ia ma fa pe lona whaalawi atu i lungo tato au penga ta whailangi ia i lato wa whaamanueina ia ma whailona su mai ia e uplift ia lo ofu whau ia o le normal galia le masang whaongai whaunga. Malo la Masha, o nisi o talo whaanga o le tahe pokalami. Mai le aso ana nafi a mise fo ia le aso nei, a mise lava nei i le afo ia i le tapo kalame. Ia ora so o le afionga ia e liu fuiono. O lo mai moa mai o i Melbourne, Australia. Tala whalava e liu fuiono. Tongia Samuelu, Sale Whaifo, Monica, Kaunia Eke Roma. O le sunga a Monica Kaunia Eke Roma. O lo mai moa mai
I Eugene, Oregon, USA. Talofa lava Monica whaftai mo upu whala e au, malo lango malo mai mo mai pel tato pokalame. Eo foi la ia Angel Ngau Ate, tau tua officer, Ferretti Fiu, Benny Alfosio, Tarapelo Maleifua, a me se foi la le malu tu mua se te whano mai New Zealand, lo whapeona mori mai rona lo whaanga. Whawhetai lava, malo lava le soifua talofa lava. E le whaangaloina foi o e o lo whapeona whamanatuina o lato aso soifua e aso, or even o whamanatuina se aso whapito, like your anniversary or whatever that you have to celebrate, a special event. Congratulations on achieving that. The Lord be with you all and bless you continuously. Whaftail mai mua mai awa eo whai pensa ua alofa. Ai lawan tau alofa anga po in whamanuianga was whanau. Ro whapea ono tau iloa msila fia. To te mana i moli a toi alofa anga. Ele ngata i tono tato lau mua au whainga luenga o tamatia onga. Aore mamalu lau tere o tato atu nu. Po whea lava se panoa lau langi. O lo e mai moa mai au e mana o e moli mai o alofa anga. Hamon moli le lunga tatou penga te whailangi tatou Facebook ma YouTube. E sen mai e o ro whaanga ngā po o comments. E sen mai e matou whalau i loa ina atu Marsha. Sa le le lava, ia. O le whaasoa e lava e le le ai mea Whaasoa i lava e le mea lava. Ai, ona o te tali tonu o le maau mai a ta malo whaalalogia i le sui lea o le School of Nursing ma le School of Medicine. O te tonu e nofo malava ma nofo sila fia tato atu nu o nisi o whaururunga e tele na sumai mafio mai ai ona o ni totuangia le maalofia. Wa le mawhai ai ona paau mai. Ai lea whaina ai tato pokalambi. Ai o tonu wa tanu marisi ui o le pokalame o tato Maleifua mai le natural taia. Ai le ima e al tato pokalame. Na sau noa foi la fionga le laun fausia. La fionga i ono Professor Dr. Alec Keroma. I se tasi fau tamali. Whapea ona whamanueina lea i le avanoa lea le campus manager i oi Puleono. I oi Salafai. La fionga lea Muripola. La whaele. Ia. Ave ia maua nei o pensila fio maua nei la i tito e fou mai I pokalame. Muripola e o se tasi leo tamari o loron tau tua. O ia foi lea o ia foi lea me se foi ia le sunga tai. Ma le au whainga luenga le tato multimedia unit. O la tau lea na pusinga lava pe unai me ia mato o mai e present. Le mole to ia. Congratulations to Muripola. Congratulations Muripola, yes, very much. Whamanuele ali I lo wanga I atu fo I le lai tu o le motu ia e le ngata mo le tautua ina si o Tato University ia o manuia na o mato walo whaanga fo ina e tuina atu I lau wa fionga walo tu lai mai. Alo la walo fionga Muripola o mamana o taitono o se aso newa I aso o rea whatino ina le pokalame a Muripola. Ia o lea misia vo iau lau fonga fia. Lau fonga fia lunga le tato pokalame. Ia o mamana I whamanuia lava lea tua ma ia whamalo lava walo whea ngai mananga luenga whita whaingta ai pe ona whai mai lea fionga laun fausia. Paula's the right man. Paula's the right man. Yes. Okay, Marsha, so any last remarks before we finish off our program? No, thank you. But te le toi fia si sesi matala langa ia ai ua na se whawhetai lava I ainga ma wō lo whapeona mai mua mai I tu fia le nila lange le ngata fo I te tonu o mauta ma lawa. Po whea lava mau mai le ne whaasala launga talosia o se iwa na o se whea au o lo fia moli tae mai lo mātou nei paenga ele o se whatonunga ai wana o se awale tu alalo po le longo puia li fo ia wa fo lo to no fosila fia o me o lo whapeoni tutu po le university nei po le a fo se kangana walape po o sase fo I lau sila po lau whafonga a la fo ia alofa mai a la fo inu le aina a ia manuia tele tiute o tutorial le nei aso mai a wha manuia le ali. Samoai, now so no atu le
e sunga ia Masha, e moli tira toi whawhtai, toi whaluas whawhtai, lo mai mua mai, lo sila mai, lo lango mai, ma lo manatu mai tatou pokalame o le Maleifua mai nei tae ao, e toi turi tau mai, le aswa tae ao, le tatou tei masani o le iwa le tae ao, mo sesi whasausanga po sesi pokalame o le Maleifua mai, a ia soifua, mai ia manuia.